Aikari a wandi ya Ndundori gicigo-ini kia ubunge kia Bahati kaunti ya Naikuru moritie wabici ya muthurimi mathabu ma muingi guthuthuria uria wabici ya MCA wa Micheal Muchembu ikoretwo ikihuthira kigina kia muingi kuona matikuruhunagio mitaratara-ini iria iri ituura-ini riao. Maihoirwo ni matukuya aikari ani maugite MCA wao ni akoretwo ehithite thutha wa gukorwo makiuria ciuria ciigie mbeca ciao uria iratumika. Atufanyie mahesabu ya miradi ambayo imefanyika Dundori. Na si mtu tunapiga vita, tunataka tujue ukweli. Tunataka tujue ukweli bwana. Ikiwa auditor general wanasema kuna mabilioni mingi ya pesa imepotea, hizo baadhi ya mabilioni moja hapo ni ya Ndundori. Aikari makiuga mibango mingi ya uthii wa nambere mwena uyu yambiriirio hatiri gukuruhania aikari undu uria matangimenya ni mbeca cigana ciaheanirwo. Watu wenye wanaenda public participation, tukienda hapo miradi yenye tunapitisha sio inafanyika katika kwa the cloud. Tuwe ana account pesa zetu na tuone vile zinafanya. Na kama hazifanyi hivyo, sisi tuko na right ya kumtoa, sisi ndio tumemchagua. Aache kufanya inaitwa private projects zake na pesa zetu. Aikari makiuga MCA uyu no nginyagia anirira king'ang'a-ini tabarira iria iheanitwo mbeca na ni mbeca cigana. Ngiribotera Kameme TV njitagwo Nyawira wa Kimotho.